Boatman, row us on the waters blue. Boatman, boatman, row us on the waters blue. Row. Guys, welcome back to my channel. Guys. So, namuntlha hi lava ku vulavula hi ti-video timbirhi guys. Hi lava ku vulavula hi video ya Boti Majulie. Guys, i mani nga xavela Boti Majulie icon? I mani nga vekelela Boti Majulie icon? Hi ta vulavula hi yona later. I ti-video leyi nga ku trend leswi swa ka Facebook ka Vatsonga ni. And then we also want to look at the video leyi nga huma kusuka la ka Malamulele lawani, I think hi ku hleketa ka mina, because vanhu va le xisasi a xisasi hi le hala Merve hala ka Malamulele, Merve B a xisasi. So hi la ku titwela hi tona. Hi ta vona a hi languteni mi comment-a mi ni byela ku vileni. Namhlota hinkwenu na mi nga ta la tlangwini. Ni kombela ku n'wina mi loko na mina Humani mi famba. Ni kombela ku Humani mi famba. Love this so much. Humani mi famba ni nga se ndla swin'wanyana. N'wina valala va mina va le xisasi fambani. A ni mi rhambangi fambani. Ponyani ya kwini? N'wina valala va mina va le xisasi fambani. A ni mi rhambangi fambani. Guys, ta vuya. Mali leyi honest a yi pretend, yi karhele ku pretenderiwa. And swi tele ngopfu laha handle kuma nga pretendelana. Mi twa nga hi swi vona, ha swi vona, ho tshika. One day is one day. Ni ta mi hlongola hi one by one. Mara guys, a hi veneni serious, okay. Jokes aside. Mi hleketa ku mi nga swi endla n'wina swa ku mi hlongola vanhu ntshungwini ku tele so. Mi n'wi byela munhu straight 899 face to face ku hey, n'wina va le xisasi Humani mi famba ni mi rhamba. I ku vanhu va karhele ku pretenderiwa guys. Ku na valala vo tala laha handle and vanhu va karhele. People are tired. They are tired. Wow, na video kahle. Loko video leyi yi huma vanhu vo tala va hleketa ku i mhani Sandlen lava vulavulaka. Kasi mhani Sandlen hi lava nga yima laha. Ni hleketa tano ku hi vona lavowa. A hi voneni maponyani fika nga khomela xipikara a yi ri ready no cina. Kombela ku n'wina mi loko na mina Humani mi famba. Ni kombela ku Humani mi famba. Ma ti tiva. Mali leyi ya tata straight. I pretend leyiwani a yi favor. Mali leyiwani a yi favor. Guys, ni se ni ya Merve man. Mara i va hini le xisasi a ni swi twi ku leri ri le kwini ende yi na yindlu ya kahle mhani leyi yi akini swinene. A nga ri ku na ntlangunyana ka vona. Humani mi famba ni nga se ndla swin'wanyana. Before loko i kha yi vulavula me a ni hleketa ku vayeni va le xisasi hi lavowa guys. A ni hleketa ku vanhu lavowa hi vona vayeni. Vanhu valala va le xisasi hi lavowa hi leswi a ni hleketa swona. A ni swi tivi ku va mani valala va le xisasi laha. Nakona va huma na a yi swi tivi. N'wina valala va mina va le xisasi fambani. A ni mi rhambangi. Maponyani ya kwini na swipikara swa rila. Wewe ponyani nga ri a yi titwa nga ri nga ri comfortable as if va vula yona. Fambani. Valala va mina va le xisasi. Humani mi famba. A na ha mi lavi. Humani mi famba. A yi xibahi mani leyiwani. Humani mi famba. Ni nge se endla swin'wana hamba yi lava ku ndla yini mani leyiwa kahle. I va yini va le xisasi. Mi nga n'wi humesa n'wina munhu mi n'wi dula straight entsungwini ku tele so. Ivi ku ta JB next time. Namhlota hinkwenu na mi nga ta la tlangwini. Ni kombela ku n'wina mi loko na mina Humani mi famba. Ni kombela ku Humani mi famba. Ma ti tiva. Humani mi famba ni nga se ndla swin'wanyana. Mara JB though. N'wina valala va mina va le xisasi fambani. A ni mi rhambangi fambani. Hi swi khidlisa swilo swi tshame kwihi kwalano. Hi ku phuta. Yo.
Okay, felukisa swilo lawani swo nekile ku phutha ku nyanyuka i mhaka ya JB Maxine i mhaka ya JB he vanhu mara JB xi blind ku actor swilo leswa swona hi ti-outfit ta xona xi blind ni tshame ni vona va kha va xi bifa siku rin'wana laha ka Facebook hambi kamba ku ri pastor mani hi JB Max va kha va ku bifa laha va ku i mbala mpahla ya va ka mani ya JB Maxon ya she's very talented man swi kahle ende se xi endla hi TikTok ne yi le ka TikTok leyi wa video ni kume kona so yeah hey yeah guys ni kombe mi hi dlela hansi mina mi nga n'wi hlamula munhu n'wi hodula ku tele ntsumbu hi ndlela liya mali liya yi karhele ku pretenderiwa mi nga yi pretendeli lawani a ni hambona vo tala la ka YouTube ma kha ma hi pretende la ka YouTube lawani ma hi pretendela one by one out out Honey. Ay, ay, ay. Ba't kaya tag? Dan kung gana Boti Majulie. Boti Majulie, la bambe na nga kona nga nalexi xa ikhono tsumeri hinkwayo hi leyi ikhona munhu aka Boti Majulie yo wa xiwana na ta n'wi komba ku mani xiwana na n'wi tanga va hi susaka xiwana i vanhu na vo mara mitlhela la hlanganeni ta swilo swin'wana swo ka tangi kona Ina man. a mina yona inkomo Majulie. la bambe na nga kona nga nalexi xa ikhono La ka tsumeri na lexi. hinkwayo hi leyi ikhona munhu aka Boti Majulie yo wa xiwana na ta n'wi komba ku mani xiwana na n'wi tanga va hi susaka xiwana i vanhu na vo mara mitlhela la hlanganeni ta swilo swin'wana swo ka swi nga tangi kona hi leyi ikhona a mina yona inkomo Majulie xa xi buy. Guys, vanhu va karhele laha hansi mani ka hisa na ti-corona swi tele ngopfu leswiwani mani hi karhele hi karhele and Majulie phela xihevi mani lakulaka impela a bambeni ku hava munhu loyi nga na ikhona guys la ka hi veni serious ni kombela ku va serious now a hi tshikeni Majulie aside ne i kona munhu la like mi vulavula ku a bambeni ku hava ikhona guys ma nga xaveli Majulie ikhona hayi mani a nga hoyozela mani mara i xivangile yes hi nge dyeri vupfa hi dyisiwa vuxa hi tiphayiphi laha kahle kahle ka Majulie a xi hetangi ende Majulie phela hina swi tiva lexi a xi heti xi nga vulavulaka swin'wana xifuva xi tlhela xi ku pfawu hi mhaka ya ikhona hi leyi ikhona leyi nga fakiwa ah 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 yo i ri na Majulie xifuva xi tlhela xi ku pfawu hi mhaka ya ikhona hi leyi ikhona leyi nga fakiwa Majulie xi ri xifata ze yi boloka kahle kahle hikuva vanhu va kwatele ikhona no swa humelela mutini a mi kuma ku a mitini ya vanhu loko vo tshuka va vekele darata yinene ya fence yo bohileriwa kunene vanhu va va jelezela ma vona kuma ku munhu ku va a pendlenyana yindlu va n'wi jelezela swa humelela sweswo ende Majulie xi karhele xi jelezeriwe ngopfu you know 10 years ago but Majulie was nowhere guys and hikuva i ta kota ku vona ku matimba ya Xikwembu ma kona munhu wa pfuka wa pfuxiwa hileswaku vutomi byi fana i byilu va ka nga kweleli vanhu laha handle guys vonani vanhu va xi rhandza njhani Majulie phela this is a blessing this guy is a blessed guy Majulie is blessed xona mudende Majulie ne and I'm tshembi ku ri xa yi tirhisa mali ya xona because a ka vona ku dzuma ku ri na vanhu swa ku I feel like loko okay let me not even say it mara let me say it because I feel like I have to say it if Majulie God forbid ne but if Majulie ever passes on loko Majulie yo va yi siya siku rin'wana mi ta vona ku ri nkosi wa kona ku nga broadcastiwa na le ka TV luwa God forbid I'm not saying it must happen I'm just saying ku ri the way he is so famous he's a big person we can even have a president he's a state funeral for Majulie you know, it's not good to talk about someone's funeral or Kahani. Mara, this is our, you know, treasure. He's our icon. He's our Tonga icon, guys. And we need to celebrate this guy and thank God for those people who are buying him these kind of things. You know, like they're taking care of him.
it's good. We just don't know who man I ta va vulavula la ka Nkanelo wa Gingirikani ku va mani va nga vekela icon liya man. Swi kahle ngopfu. It's a good advert. And tshemba ku i company liya va fane va try ti-icon company leyi nga vekela Boti Majulie icon. And tshembi ku munhu nje ku fanele ku company ya ku vekela ti-icon and they're just advertising. It's an advertisement. A ni swi tivi ku start-iwe na ku va i va mani company leyiwani mara swi mara it must be a company. Loko ni ri wrong ni ni byela laha hansi mara it must be a company leyo vekela ti-econ. Ti-econ. Majulie is a state person. He's actually a world icon, this guy. Ni vona na mapongo va n'wi quote hey, a ya kwihi? Yena a ya kwihi? So everybody knows Majulie. Majulie is the most famous person ka Matsonga. So well done Majulie, well done. Ta vona ti-econ Boti Majulie. Mi nga yi hakerisi ku vona ti-econ man. Hi lava ku yi twa ya ka hisa Limpopo, ka hisa ya Bambeni hey. And loko ku ri hava econ hi ta ku ta nghene hi xikipa like this Boti Majulie kha khetwa ku yi khetwa ku Boti Majulie yo yi navela milenge yi te eniwa milenge i kuma yi te eni i kuma Boti Majulie yi te milenge yi ka bela hi moya hayi mi ri swi kota ta xifuva xi tirhisa xi ku phawu hi mhaka ikhono hi leyi ikhono leyi nga fakiwa sweswi. yo this guy ya ni heta ka leyiwa lowu ku inkomo leyiwa lowu ku inkomo yi khata mi fika laha mutini wa hi leyi ikhono a mina yona inkomo. laha ka inkomo leswaku yi ya ku ba yi ku inkomo ku na nkarhi lowu yi kha yi kombela ku Ramaphosa a pfula nyana mabyala yi kha ku hi president Ramaphosa pfula nyana inkomo le inkomo ya Boti Majulie na humbleness man it's nice. Well done Majulie ta vona ikhona la Bambeni lawani mi nga yi tisi pipe ku na ti-load shedding mi nga yi endleli ti-load shedding mhaka ya ku va yi na yi create icon se yi hamba yi vekeriwa ti-load shedding man hayi man tshikani Boti Majulie man a ni swi tivi ku chingela mani laha ka ku loko yi ku n'wina vanhu va hi tekela Lava tanga va nhlokomhaka swi xavisiwa i vanhu na vo mara mi tlhela mi hlanganisa ta swilo swin'wana swo ka swi nga tangi hi kona. yi vula mani a hlanganyetelaka swilo laha yi nga yi kha yi chingela mapele a ni swi tivi Brian mina va wena hayi a wu mi va ka tona. Okay, guys, what the video let cut 16 like Facebook, man. Let's accept video later. What do you think about these videos? We know Majulie is our icon, stronger icon. This guy actually will deserve a big send off if ever something happened. I would want to see that. I'm not saying it has happened, God forbid, but this guy deserves something big. And I know, Corey, whatever, it will be packed. It will be packed to capacity. Muntu aka Boti Majulie uzima kuyondlula okay swi kahle ngopfu man swi fana mina ni jika ya Boti Majulie next vona tatwa icon Majulie is a classic. This guy is talented guys speech a xi pfuli nomo Majulie ku nga humi point xi bat point ntsena a swi tiva hinkwenu laha xi bat points Majulie a ni ya xi ngangameti leswi vulaku Majulie his speech xi right laha Shinikiwi, this guy is blessed. He's been on TV everywhere. Let's celebrate, man. Celebrate, Majulie. Celebrate. He's our celebrate. Well done, Majulie. I can stop telling you, ora. Comment on last speech. Jalak mo nus one sa queen. Davia last see me trace. Ejuan, come back. Video le ya la mun ka video le ya le sas liwan. Come sas kuma man. Ai sas kuma. namsweta hinkwenu Uma mu-act wa Mafenya Brothers. Xilondza mali ya ha acta kona mos. Yi nga ri huma kona la xisasa America. Ya la ka Malamulele. Yi le ka Malamulele mos America. Kumbe swona mos Thulamela municipality. Ya hi kona la xisasa kuma va xilondza mali ndhawu liya so a ku nga vuri n'wina hi xilondza mali ku ri n'wina va maseveni ve le xisasa hi tiva n'wina mu humaka hala xisasa vutisa no man a wu mi bifa man mi twa swo makamba ku mina ni bifa swa makamba ejiwani ni koma mi ni vutisela ka xilondza mali if ku ri va nga vuli yona
Okay, guys, it can stop me that the Cadilla Gingirikani Garavira, Nkaduk Salut, Dinaniwe, Pomeka Court, Dinadora, Nituatora. I guess Doris. Salut, salut. Mingatiti mail. Mingatiti mail. Mingatiti mail. Mingatiti man.